Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingtray torti ki surok daki katugan ni ki kontraktor kam desyo kakam kabadang thamai handai kabayai ja bat lap na kapor syakapor kawai ni kini kajingtray kadai kabalap dak hanyo trap youth council right thatrang circle halor kajing pentray ka surok pradhan mantri gram sadak yojana PMGSY nakerdam syakendoso katkum kajing lap jong kaseng ya kan ka surok kabadan ya kajing jrong ka 10 kilometer la sakhi lingba ki durkhi baya kajing pentray ka surok la shule authority da kontraktor hak bawat ya kesurok ke baladat ban siang rong lala ban syuklong dagi kiti nakaliang kinong yalam ke HYC right hatrang circle bagenthop yu usamla pendap masharing general secretary hak jinan lang usamla shempang masharing general secretary ke HYC Dubai district kilapan pau ke jing sokhya jur halor kini ke jing pentrei torti ke surok ke bala mangkerpang daga sorkar nak benta ke jing mentoi jogi pat ba akathan kiti kinong yalam ke HYC kilo ongru bakat kum ke jing ujor jogi pat ba ki babon ki benta jong de ke surok kala jot no wat tang shita yo hadian ke jing pendap ban siang rong bat nak liang keseng menta ke step kila let hi ban jurip bat lap dalade ya ke jing trai torti ke surok dak bagen tho baga jing siang rong ya ke surok kalong kumba siang karpet kabala ban syuklong tang dak ikdi halor ke jing pentrai torti ke surok kita kino yalam keseng kila dawa yu kontraktor ba udai ban shnapan habyang ni ke surok mardor bat dawaru ya ketenat PWD baga de ban shimkya ban hukum yu kontraktor ba udai ban pentre ya ke surok katkum ki rukom balabu knang ba kanong ke jing bentoi ki pat ba ban mahamru balada kontraktor ba ketenat PWD kim lei ai nakalang ke jongki kim ban se ban shim lagi wi pat ki sinjam bating e Duda ha po surak kapet awai apa tu be tiap telang kemudian ke simen ke mas tok kelas ini nora barat Bertakti kok asli. Loh. Olah arda. Olah. Lagi dong habis spare musuh. Aja suti. Angin nak kaliang ka circle jong karai tharang di borok koi ba harkat kejing seran lang jong i ba dekat jong ki ba halor benta step iwan bersaki kan ke surak lang ba kejing dolang jong ki reu rang ba jong ke snong ba halor kejing wan ujuar na liang jong pai ba abde bat no surok na kaliang ka seng iwan ban jungo ban sakhi ba pilai hi ba kane kedeka surok kejong pai ba te kejing torti jong ka jong kontraktor nani diberi ban kemi aban cina yo no surok tengi na kaliang jong ka seng iwan ban jungo na wan putpei yung ni surok ba yung ni surok bala pindon kamhi dak peba telada unu surok ulong ha kane kurkom le se kadon jikta minta kayai kayeng jong peba jong kane dong ber kane kathan jungi ha kane ka kam ribhoi ten ni na kalyang kaseng iwan ha kane ka sngi ba dong ba kajung ujor jong babun ki peba bang yoi balong bau nu surok kajing senator ti jong nu kontraktor dengi nak kalian keseng ngimla bersong piti wan kalian step ban pensngo ne ban saki dagla ki jong ki kemat bau nu surok long susah bala jot rathai namar awalada umpat jot
Shibun Ray kat kumbini kidak ba pilai I malumala kani gede gejing sedang mo hadin ski unsajot kan sapoi kupor ba haduk ba ngimla shu banyai lene kikali kimla shu banyai nang de jaka namar jing sinatorti namar kejing siang ye karong malumala kejing pelunai karong kata gede tak Shibun namta unu surok te ngi menta ngi dawa kat kum kaseng ya kontraktor ba badai ban pe mi banyak ban sna ban marmot bahaya kan kesurok hantam ya ka PWD department bahkan sim kia mardor habi dia ban surok bahkan sna pen bah te ni nak yang paseng hakane step kata kadai kecing kepat nak yang bape mi unu surok bagi dia ban sna bahan ba kiwan ban pe ban kan bahano unu surok nang bahkan tak nang ta kali kawan jong pai ba bagi nak yang paseng ang kuat ba sim kia alor jong kane kam te ang ni ngidon ru ya kibadai kmi kidkhot jingi ki bahalor naka Riboy district ki ba pe belum semran lang bat ni kini ni IT ngai IT hi iru ba in an pensngo ye ke ba jingi ngidon lang kani kapor nak liang jungi ka HYC Riboy district ha kajing yasenran halor kajing lej jurip jongka HYC rat tabrang circle ha ka baidei bat ne usurok uba lasna nadu naka snong borombong ter sedu syakane ka snong ndoso ha kane ka singi umba pi saki lamba ki dur bat ki durki ni lap sisha ba kumbala pensgeu sangi da wei na kinong yalam jongka right tabrang circle ngilap sisa ba kajing pentrai yaune surok kalong sisa ka baturti ki surok silenter nadu na borombong sadu sa kendoso ngilap ba gidon ki jaka ki ba kasurok kalong tliu ka thiam sapo gidon ru ki jaka ki ba wat ki muri mo ki bangong ki gatwal ki la kelon ki la orpai kasurok ru I kumba di penbankum ka karpet ke bangi siang haying nitang suklit karong kala kho te kane ka pen I ba u kontraktor uba pentrei ya kane kesurok uda pentrei torti sisa te kumba la pensngau sangi da unong ilam jangka right tarang circle nakaliang ka HYC Riboy district ro ni dawa na une kontraktor ba udai ban trebha udai ban repair mardor ya kane ka surok silenter umde ban trei torti bat ngidawaru ya ka PWD department ba kade ban simkhia halor kane ka benta lada ngilap ba nakaliang kontraktor bat ka PWD kim simkhia kane ka benta nyimban se ban ya daki sinjam ki ba kham tenge bat sa kawairu kalong ba kumba ki pajba hi ki laut ki lasaki ki yathu yangi bat kumba ngilap ruhi ba marsin sina yane surok tang stayau artayau kane surok kala kho kajing repair jong u hoj kadon mulumala nimla banlen ni kata andre halor kata kajing repair ngilap sisu ba ki babun ki benta jong kane surok ki long kumju te penpau ba kane kajing trai ya une surok omsyam la trai bha te kane kapor lamba jongpi u press and media ni pensngau sa kibor badai pek ya une surok khamtam ya u kontraktor ba ude ban sim khia mardor ban penbit penbiang ya une surok khnang ba kanomdon jingkta ya u pajba pailang u bayat bayang lamba kane surok man lagasni blai sibut